niguo kurigirigwa n'ibigori byonsi. Mwana sana mwancho kwesa kwenda kutengera Ndizi TV ni maite mwarorira amangana majana refrida kirupoto na korra rumba ekore tubene na babu mkongo korende sevoni ya tigankwaliga ni bena samangana ali arengete Chigosori no mulebeli gwe Chigosori kore tubuna butambe na inche ndemo Steven Captain 001 samangana ye Chigosori na rega turanya ko batukwanira mange rengete Chigosori chaito kurega sorongo rwa Gusii oikase ensengi mane matena manga akokere kurwa serviti mono timu chala na chonsi teo ndo che kora uya ko SMA riende tobe to sanga ke buikira no samana renge te bunaju igotobe koma ko chakira boniga kinsa ikomena ibere ne nusu. Nabona korwa sense mende studio ngo tokole tiro ya vene nere petronila mukira nero dense ya kabere studio ngil to sanga mangarengete Chigosori nchini nyare ko bakin ko stand by enseme nabogonte byanda ke ensemo le rietari ya onko nsemo kire ko bwati omurobiro yo we Chigosori nebirenge bya wandake mbiri bya samwa narengete Chigosori njaiga Ndizi TV nero bwansu bwo musikore ndarasanga mangarengete Chigosori nabanda ko guchakane rietari yao na nkoro nsemo kire okorwa. Samari tanje Brian Ibro kwa na masese igo nde kurwa se county ya Kisii andi ndo morokia ya na ndamo ngana michezo ni nyanchite mono ya Presente kia sana Brian masaso urachira igase studio mwancho muri shinga kichinyenge chia maega ndere ntore nere aganda kika kio mwali na uto kuchesere club gete kero chesangete yani go sene sub county league bado nole se club kile ya club kie kuna bowe kio nito gochaka ikere bono Kyogo football club iko trelia security ya Kyogo kitu tuchache sub county takena kia ligi ya irete wikira boni gesenge ncho sub county nere ligi ya ise kolende nyamore banga buyana bintu biko bebe kongo bado ya club nkiri bobe mono kuna bwesuku matore ngora do mono tunya to kuna konyoro dhamini kunyara kuto sponsor kinde club kinyara ko gendera lakini bono twanyare kuimuka kulingana na last season woni gantore ataguda level yo competition Mancho marira mekaina na Brian Masese ntomotora igase stunanda kasi kagetalie getambe naro twara nere Douglas kuruchense monchiri chia South Mogirango sai kagetalie getambe tunare ko batoko motwara inyoro yo nomoro beri gwe Chigosori ole ime Ndizi TV na nimetesa chiwiki chetire chia maega county ya Kisii yariganira Chigosori jenene sana unabona sama minyoko nyajana ko bagekwalia ni Chigosori chiri chisekenderia maminyoko getikia Gusii Stadium Chigosori chiabo hockey chia orogongo rwa Nyanza ensemeri ya Kisii School ndore county ya Kisii nero yekwalia ni Chigosori chiri chia primary chia Nyanza na chiro chese ensemeri ya Gusii Stadium na ase wiki naende county ya Kisii yaenda koroki ama seseni vene mnaona kwalia ni Chigosori chinene gati yabo Chigosori ya chese twatwara National Chess Championship asava sai na kigu avake abamira na sensemeri ya Kisii School na Kereri Girls kunyara gutwara ama ya mera novene kwa tutara kuona kende gionsi ni matembora robatara na chess mono chess tali oboche no bungao ebibange nebi ngao na chess ne ngao mwanche morigali andake tutara kuona kende gionsi goro ya mamera ni ayu twenda sema ya kabire studio torore chivicha Chigosori ya chess Dagi. Kami
ke chune chivi cha korwase egosori ya chess andake are kogenda rugwense semo eri ya Kisii school andake timanya Brian Masese nemaite egosori ya chess kwanyero rile usembo no kunya kwenye manya egosori ya chess bono kuna kwenye manya gotebu maene nemo gosori gete oro omuya sana gosori gete rengia sana singenjo one thing na nyare kora nero neri iti involve a lot of psychology y'umuchezaji nandi na nyare koranga nona abana baria bakeba bakucheze muchezo yo chess egento kire involvement mono ase muchezo yo nongentu yo korengereria birengere na ivi mono konyoro mwana akorengereria mwana ko make a move singenjo negento kitigeto o make a move you make a mistake then you are done in that game mono konyoro mwana atikorengereria make sure nga a move ako make tari move konyara gukora ki konyara ko destroy maybe anyara ko attacked egento kono konyara gotoro kinga abana baitu nye banyara guswasa muchezo ngikabiro yo konyora nga sharpness ya biranya ko bayigoro erena kumagasa zingine nende iranya ko ba bate mwana maya guchasa abana lakichiza chinde na biranya ko ba a return effect guchasa abana basengenjikero mwana kumwenia mono karo mwana moke maitira side effects injiroro ya lakini muchezo muya okunyara ku expose umwana na magana yoko kunyo gutware birengeri biri gukitake kurengana na muri yaye oyu Brian akwara igoro ya egosori ya chess atanera nazate anye manyabune ko gosori gukebo ikirano na mochibaliti menti usa kwa manyire gosori ya chess na wokurika SMS wetere nambere gura kwa screen yao abo te chess ye no nye manyeti tonye manyeti abo konyara koroberi buna captain 001 data igase studio bwata ni vekyo bekirikia chess Kenya Federation pata somi kibo ikirano igoro ya gosori ya chess kolende ni egosori ya chess mete bivange kwa gosori bivange nare karure mukwenda gostene x style gete iga kwanyora kwa ire biori no rio ire bia kwenda se gosori ya chess kira egento kira SMS ya chess ekebwate entira kibonte ke gosuka bero bikunyara kwenda across ebinde bienda diagonal ebinde bienda horizontal umwancho moligereri kire tukibate chinguru awase gosori eri na ase chess kaite to kingencho mono ntobwate a king na ntobwate a queen eko tumeka technology go manyibulibwa imyaka ile mekoreka kitwa twalire twagatorero boruti bwale korwana kwa kake boruti bokorwana kiro boruti no kwana kibuna umurayi go somoruti yo ino yure the king onyarire ko baga gutigara moyo kira itiri yo mwagwirwe segi chese no nabere ko gokorra a king asasuri ya chese nyarire ko bage koiru ikomanya kwasiria gosori ino ndego sonde ngawe kwanda ya chakandake ayongati yali yaringite gosori ya chess kurende ningendere koreta abamanyi bacha igase studio bagabanya gotosemi cyosore kichinge ni use chinyia chiroro kondo machibulese ya gosori ya chess yari ganati wensemeo ya Kisii ikompegeria chess Kenya Federation ikubatira no rusagi ruaye rwa South Nyanza nigo mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati na toba wikera na litkulitangani ria Chigosori ejo na gusanga ebirengeri biyaye. I used to be a chess player when I was a small boy. Now I think because of the politics again, I'm sure I've forgotten it completely. But I'm happy that the children, they are involved in this the outside class activity. It's important. It's an earning again. As football, as as athletics, it's a good game. Actually, it causes employment. Yes. Therefore, the only thing I'll say is that if our children again they indulge themselves in the extra curriculum activities, it's a benefit for gaining their growth. Chess gives critical thinking, and it helps the growth of the children's way of thinking on resolving issues. It's something that I would want to have. Again, I've asked the teacher from Cardinal that she has told me I'll take around 2 hours just to awaken my skills of chess. I'm sure that again, out of what I've seen now, the involvement, because the whole country is around, I have no option other than reinventing now. Is not actually we may not invent the wheel because the wheel is there. The only thing is to make that the vehicle moves. Therefore, I'm going to put some money into this game. I will definitely. I will. Andaka ino gavana we county executive banere nama eta mangana ria rengete chess na muro chadaki akogosori ensemeri ya Kisii school
Totabune county ya Kisii nero nechikora kira nyare koba gekoveke nibo gochia se gosolia ndake rinde konyara koba gekonyasi ndake kirokora ndake bune serikali amaite chiko ndio chikokolekana turikoronde bwe skuru ase serikali kolende torero mu governor Simbarati obirese chesoli chinge cha birese county ya Kisii na ringe chesoli chiri cha primary chesoli chiri cha secondary nyara goika segeti konyara korana chikokolekana uchire gati chiko chia shabana na ndo chira igense me ya chess oze buna ndake serikali ye ntundeye negwate gudu lu chese chikosori gente kitanda nyara gukwanira maite na sometimes age is very good ako murai tubwate round ya se county ya Kisii county amonte miaka ya etiri miaka menge ni miaka enge no kero kumuriro ne kero kumuriro no muntu ore no musaye bono nabakonyora agwataga kweni vuvu bintu mune bikweni volva umusaye singenje believes in the youth kero kuri no ne kera gore campaign yae he believed in the youths and investment yae munabona kera gasukuna konyekora korokananga wikere simana youth mono as compare n'ibintu binde nagikora abwato muso mungi gucyase Chigosori bono muni chikunyara korekana se county yitu kunyora nabwate positive impact gufuatiria ngo temara gufuatiria umara koranki ibintu bindi bikunyara kogendera Magaya Chigosori chikunyara kovase e weekend ngima ase rongorwa Gusii Gosori ya chess nanyara tega ingwa ke campaign se meri ya Kisii school na kwa kwariganira rivene oroboti rwabeni goro ya Gosori na mamira na kibikira nkiri ariko bagakurigereri buna tokorora kurensemo ya kabere ya studio Mwachamurire aiga na sensemo ya Kisii school rit koria kabere rie Chigosori chia chess chia retire chiribune chiribuchia abamereri bali banyari goika senseme ya mono abana abake abaikira senseme sencho yogotiemana na kororandake na kivara kore asama miranaya. So we have different categories. There is under 8, those ones are the youngest, under 10, under 12, under 14, under 16 and under 18. So meaning that their ages are all under 18. This tournament has been good. I think I've done as best as I think I've done good, but I think I could have done I think I could do better. Today I won once and I lost once. Yesterday I won all 3 and I hope today I win the last round. We have 3,200 kids at the moment. Next year you'll probably have more. I think we are assuming about 5,000 because every school has introduced a chess class as a normal class. Narenga komanyana kia Gosori ekonyara kobage ko Gosori ne round chire ime ya mamerani aya elio kwene kibuna mbaro rabaga gochigotoka baraenda se chinse ya mochire bosio cha mamerani aya. A win gives a participant 1 point, a draw gives a participant a half, and a loss is 0. Then because they are playing 8 rounds, so whoever wins all the rounds will have 8 points. That's how it works. Then for every category, we have 2 categories. We have the ladies and the open section. Open section, a lady can participate. That's why it's open for both boys and girls. But for the ladies section, only girls participate. So after the rounds are done up to round 8, the ones with the highest points are the ones who get the awards. So I'm hoping for them doing even more better in the other rounds. And we go with some good memories and some better experience. Even if they lose, they will have a good experience as well. Okwegena kwa varigani va mamirana yambuna serikali ekubatira namo na abaibuli nechiskuru banyare kobeke nibo ranyare kona kibune ya Gosori ya chess anyare kobasi chiskuru chinyinge ase chinka chinyinge esenje nigo ekorigo robongo gwa bali bakwamirania ase Gosori ye kulenga no botuki bwa koliru na bali batendete Gosori ya chess. The game is quite important for your kids' development. The other bit we can also add on is this event is one of the biggest events in Africa, as it's not happened before. Few people think that chess is just for few people, not for everyone. But I think anyone can try chess, and it is really good for your even mental health. It can really boost your brain, and it can make your child even clever. I like chess because it's a mind game, and it's also a patience game. And my dream in chess is someday to be the world champion. We are really advocating for chess to grow in Kenya because some regions we have very few participants, others we have very many participants. So we'd like to see chess grow countrywide in a way that every region in Kenya has chess participants. Every school introduces participants chess in their curriculum.
litkolyange ontonyare komanyambara ibali baranyare koba ababuya sama mirano yabeira sama tukata twasena nyare kwenekere kubuna ababuya se chinse yamo au manyare kwebwera libaga lyabere konyara kwerukia bendera yense ya Kenya asama mirano aches ye chinse chinde ko reporter ya Ndizi TV ko rwensemo ya Kisii School erietariane ndamo Steven mate kwarore una gwatani ko chinse yamo au manyare enenga kiyomo timo ko bwechi skuru korende oroje aba oroki gubeta ne chiru bisato ne chimibere vaikarata sorongo rwa Gusii ngencho yo gwancha gwa chess nyara buna chess ne agosori ngiye ne agosori ndako nyukubwato mwana eri ngiye kiriko ja koromoke wata kujata gosoa samanyinga koromoke andake singenje ngwirire chinga kichinta be singencho egosori emo ya chess na bera nyare ko ire no nyange no nyense ngima kunyara gosori egosori emo ya chess onye tore nyomba mwao abana babanyiese arakabere already chinsa ibere already bachitube kirase gwa kachisavu chiobogima chisavu chiekosori eyo anyara koba ke kokonya na andake onye ko korobo bwatani korwa se skuru abonya kone kibuna se skuru yao tema tutware nonye at least one chess board eba se skuru yao abwatani korwe kyombekeri gya chess Kenya Federation naba yabali abawutare skuru yao baoroki gubao banyare komanya gosori eyo igwanda ke chess ngatindo iribande koba chinguru chibe kwase gosori gosori era kina ndade gosori raski ensebosio sengento ya kirenjere nya kobage koigora obongo natigane tibintu bingi kwa gorire chess board na kwa manyire bune ko gosoribu ni igo yakora ndo tolikorosigeti tolikora bi tolikokoraki igone gosori andake era rekorigere rigo korrandake nyere comment gosori eyo ndagige to chokole seme twabwate ya chess ni metendo bata chigosori chinyinga tari gosori esorongo rwa Gusii no nya Kenya tari gosori chinyinga to gokora neba nama mnyoka kientambe Kenya yamyokire mo nama mnyoka ya middle distance na long distance kwende gwetero manya tukamanyani ntobwate chinguru asama mnyoka menge gosori buna javelin ntwanye manyete kurende gwetera Julius yewe tukonyora yanyare ko bage kunyarekana rore gosori bune ya lawn tennis gwetera Angela Okutoi tora be kunyarekana ngere serikali chayera akore kuri Chigosori chinde chiri konya kera to kwa Olympics njo chinge nduri gukora gosori nyingari ngikitora akore nde tumente obumanyi andake buense norogonga Chigosori chitaramanyikana mono again to maybe encourage maybe wono kulingana na kutakira no county our county levels again te serikali ngane gukora nigento koleta binte to the as low as the sub county tujake tuyore muna chi academy nyare ko igoro chikonyara ko motivate mejezo mune singinya okera ko naisi muna jiri cha mombu konyoranga abanta baitira ibintu mune kirasi muno konyara tonyara kwande kirasi ki nasari twakitonyara ukina utira abantu bana bagwate bira ibintu mune bibi konyara kolenda umwana oyo kurumna romoke kinige ndaga sikuna gukora nogero guri ikero no mwana kwende mune ya chess umwana utanya koletu as at age kero kwanyara ko bumuntu mwana bira ko bira asinga gusana singe konyora ubungo bwo tayari wanyare gokonga no kolengere ko kuba gokonga lakini mechize ndeo stonyara ko bika chinguru ujasaba na barabake abu minute ngoro gatoka ndi binyoro imi na ndi binyoro bono resources ukachitoke resources nyara ko ba set tonyara ko better from the zero again na botora nyara ko nyora feedback yerengia asemechize mingi tutabati kumanya Evende vengeri via ye brani gora kerikera koronde Chigosori chiri chitari chizamanyika inimo ndo bati Chigosori nonye high jump chimanyika inimo ndo bati Chigosori buna javelin chimanyika inimo nego ne Chigosori ense ya Kenya ibantenya le kobeka chinguru kwana kivuna andake yanyarire kobage kogenderera kiboikana nyoro buno mancho moliri kando na mangana rengete Chigosori ya chess na kendo bata mangana mangare ngete Chigosori chaboro kigunto randa kiritko ya lero Chigosori chiri chia nationals ase Chigosori chiskuru chiri che secondary ndero chikoera ase Nyamira County ya wasingishwa ase chabera ase chiskuru au gati yabo ne skuru area Hill School ndoro che skuru ya testimony boys ndoro che Nyamira ya Moi Girls Eldoret mono Chigosori una basketball na Chigosori chama minyoko igonta betuko bugati ya mangana kuru ase bitie ko manyanda kenaki chiskuru kurorongo rwa Gusii rongo rwa Nyanza chakorete kolende okiravoni gandake chinyinge chiabo charity ko bachigosika bose ngenje timo buna ya Kisii School ya rugby 15 ndonya ko bato konya Nyamira chief finals andake ko kuri chiskuru buna Manyata boys Nyamira handball ndoje ko bato konya Nyamira ya nationals chiskuru cha basketball ko Nyanza ndobwate ototo girls ko Nyamira ya Nyanza na ndobwate skuru ya Onjiko boys Onjiko yatemete sana Nyamira ya basketball abamura kolende amangana akaba aigana linero tonero Nyamira
ya nationals andake gatia viritwarorire kurua sense meri ya nationals ke Chigosori chiri chisegereri korende tabete kumanya mangana riyama minyoko na ketinya minyoko ye county nyalite ko bage gokore singenjo egenire buna kando nense meri ya Rift Valley ense munya Nyanza lero ni wataba minyokia baya ndabete kumanya ninki keri Kenya lite ko bage kondra kurua sense meri korende to chigokora andake nganero ro ya kwa ni sense Chigosori chichi secondary ase chiskuru choro cha nyalite ko bachikotoka chibugate abagosori batali banafunzi ego korugo poaching abande babaruka mamluki abande bate aba recycling ya players na ndoro randa kigatiye skuru chinyara kwa band senje roto kana mamocho bunali ase kwa watu kana limo lino team yawe kwa disqualified ya space ngencho rineri mocho likoreta amwe principle yenda ya fake ya forged documents kula kwa msema yakobe kwa ndali mogo sorry ngitawacho aino mwalimu nkilikera akoro nditokora mangana ya approaching go recycling ya players yakora games chezo ya secondary jiko that competitive ngenje timu yame wate leverage nene yende ebwata banafunzi beke na yaumia that is a challenge yo mane nora se skuru singonyara basomi no mwalimu ndibwa mabwe michezo ene challenge to bwate ne nandi challenge ko nyara go mostly ko nyara go chesi chikuru chibwate ko nyara kere skuru bwate chibesa skuru kera nyumba resources chire nav bona beko genda yanyara koleto mwanafunzi kuruziko nandi banyara kwenda mpaka seke wangu mwanafunzi na bakoleto skuru we kumbaka system waguno nili etali omwana mwanafunzi wako ebicha mwanafunzi yo kabisa bono gendo ocho stress konyoro mwanafunzi mpaka nale no register sinje nili etago tumekali mwanafunzi getule class lakini arata ye class physically ono konyore ko vegasi en Congo tres mwanafunzi ngikabire es one evi ko umuntu muna butura yanya to konyara ko kubunduliwa at the national level sikaba band for 2 years means there is some things chanya to cover happen it extra compare ne binte bono bire normally one event again tukireka ne ngente kitangani aba bali mbaito bara stage school abalese michezo ngente kitana ngo bomiza ne principle cheito konyara gutwara bokena singenjo kero to koleto mwana uri kurisika chaches atuchezero mupira keto keto mwana uri kurisika cha tumunyokere keto keto mwana uri kurisika cha kole bintu binde mwanafunzi atabwe nane gukora means ndiri kujenga mwanafunzi yotubwate ikono making a talent we cannot make it singenjo ndu yara ko use what we have tunyara ko bali tangani tunyara ko twara bokene nga tezuara abana bezo tubwate na desire their capabilities ngora getting a sports can be very well ngendo kendi yakabere serikali nyare go sukangore ngere linga none kero mbindu bini nyare go happen from even interdiction ko nyare ko mwalimu very interdicted maybe even the principal binde very university singenjo ko nyoro muntu ko interdicted sometimes no muntu lito kwa resources lakini wani si muntu kwa resources ko nyora wakiri maybe ne transfer bado genda goraki ogenda okora maybe that thing elsewhere so ngili kunyara gukwa bono ibindi binyara ko bari ni first na to kunyara nga tunyara ko yale mechizere yo ya kere nande yo kunyara ko benefit none a pupil my student monyane raja go kwa Rwanda kere skuru buna butola na ko buna ke kunyara ko ya manyikana ndakira bego toka buna nele go toka buna chitimu chigoteba na go soreti na ese polytechnic nande na korori raiga na koro che skuru gete nande na korori raiga igo ya bagati ya biri kunyara ko be koirera mangana lenyara ko manyikana korende to ya koranda kikombe kerigia Kenya Secondary Schools Sports Association mero beri kira bikesenganjo entamwere bosio no na nare chigo sogende to achu to re ntunde ndi Chigosori mono mone Chigosori vina volleyball Chigosori vuna football Chigosori vuna basketball 3 aside katie Chigosori chinde yeganda kentora na kemero buli kiche skurura veke konyana gokore mero belie meikirano ne wizard yechi semi kone kibuna Chigosori yechu nchikire kerengo kiaje gose kerengere kiaje ekukere anda kone kibune vie kwa sava na benyana kwa bigosiru go ikatinsa mo chirichia sequence ya Kenya sejo chitimu chitio chikobwense meri ya nationals ajo chiko representance ya Kenya Chigosori chechi skuru astense meri ya East Africa tochi kwenda somo tegomoko to koirana tori amangana nde bona ringete nguya so mono kongsana kwa boro rase Chigosori gatia Ichuni Combined FC amona Gucha Youth FC wiki anyara ko bakegweta ase ligeria FKF Division 2 Chigosori gitinya tukobage koera ndiniri aso we masense mo ya kabire konda seboniga omotimo komokeigo Ndizi TV Ubwansu Bw'Gusii. Je,
Wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga kwa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokem Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Eikiye asorobotirwa bene. Bogeka ward ngati ya chuodi sano chirime bunge ya Kitutu Chache South, ngati yabo Bogusero, Nyatieko, Nyakoe na Kitutu Central. Bogeka kurumaega iga na waya kabire ngongu ase siasa senyinjo asense moya magenderero na tware ko ramagendera inga kyago korwa. In 2013 Kagori ngai lakini gesa devolution ya eicha ebinte bingi bigo koruga iga gwitini rich kibarabara jinti arengi gokoru chionsi pi. It's unfortunate nga umuntu rengoro mheshimiwa Nyagoto for the last 10 years. I think to me I feel like he could have done much. Manje bale bala kuirea masema weekend semeria chavisi chinene chia award ya Bogeka ward nyare kwenda semeria office nyare ko manyanda kensemo ya office gati aba bwatani bale nsemeye ebirenge livyabo igoro ya siasa ya Bogeka nereri Jumamosi enseye monini suya maragwaba lechinse isatunini su chiabatuko ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokereirie sabari entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks jabol to what mesigo ya Canada ni mesigo ende ya China
different types. Utariri y'umuco Kisii ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room namba yemo amuno namba 2 naboigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao ko advice to customer chitu on which bill baguchakana barogu especially abageni bali baguchochake biashara kutuma tole mizigo nayo ngochi Narok, Kisumu, Eldoret, Migori, Awendo, tubwate customers from all those sides. Mama Tefi mitumba bales enyorere chianga cha mitumba asiri guriense na boigo asigi kakiange omorobiryo bwe Chigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogo nkorwa Gusii Kenya nensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa Chigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa chiligi ao buna regionals national super league KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi inka team ya bomachoge bara inyora no muri bwe Chigosori ngoche ya mas demo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven Captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu Chigosori ime Ndizi TV Oasis Specialist Hospital Kisii ensemu yukurwa obukorori guchia sabasubati barya bwibwatranitiye nigigo kumanya igoro y'obukorori obusera burya bakurwa guchia sebare. Tumekuwa na majadiliano mengi kuhusu hali yao ya afya wanapokuwa wajawazito, punde tu wanapogundua kuwa wako wajawazito na wanapoendelea hadi wakati wa kujifungua. Tumeongelea masuala kadhaa kama vile lishe bora, afya ya mama, umuhimu wa kuja kwenye kliniki, umuhimu wa kujua vipimo vyako vya kliniki unapokuwa mjamzito. Ngukumanya bare iguru yesabari ya antenatal postnatal care iguru yindagire ko y'umwana Gusii nutrition eye checkup pelvic exercises na boigo general consultation. Tuko na pediatricians, tuko na gynecologists na general doctors na nurses ambayo watakuwa ready kuwasaidia kwa hiyo safari ya ujauzito. Kama somo twanyorire yengecho wansira muno ko chate safari yo konyoro oyo ko gogori omwana kwenda nere safari yo simbaka uno go kini omwana oyo ni atore NHIF card nige ukava korwa maternity mbaka ikero kwenda nyumba batariringa kichindi chonsi ime y'umuco Kisii angene sukuru yo kwegeria iguru y'ububwenya ya KMTC gosoba kirisimi ase namba enotisano noibere eyemo marakabire inyayemo enotisano isate noti Oasis Health together for better. Maya tichi basanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obwojo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kera lituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igorioka gwakora bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 Egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guche igoro. Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii.
sana asa kwenda kubwatia Ndizi TV obwansubo mogusio mu ruberi bwe Chigosori okore tunainchekera butambiri tukubune liga chinsa bune cheo ka chinsa 12 nenusu Demo Steven Captain 001 ensemo ya Facebook onera buna Ndizi TV News Digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News ensemo elia SMS line nabo tukira itere nambere gura bwa SMS line abu screen yao osara uturikira WhatsApp wetere nambe yuandake usonkire nchabuna Demo Steven ensemo ya Facebook Steven Ndemo JR ensemo ya Facebook page Ndemo JR live nako bato kusanga mange mwana arengete Chigosori chinsa chiga ndubato mogene ito kabirora iga oikire ko ruo chisemo chiri cha South Mugirango hote buna kurualia na ale mono kolende nare ko baka kana botebirie tariao andake na kyo na mana Chigosori muya mona sengi njiri waga asamari tanguru ku dagra soroni nkorualia Nyamarambe South Mugirango ya nene mono sengi njiri tuachire lero iga ko discuss amana Chigosori kitolengete intwe na Gusii Girango na intundu bwate chi representative wao chiwaka mepiri birawu wao especially una njabono ngwakire timu ere Korokutatu City irali Ruiru ayuli kia gwake timu ye Korokutatu City waka division 2 side ya zone A Kiambu yeah. Last time kara alenga ya kwa lengo kupata ni kurue timu ya Gusii FC na kwa GFC na kutoka chisemo chiri cha Ruiru. GFC there's a time to na lengoro and then challenges chugima chikawaise then chikawaise usego challenges chikawaise use chikawaigoro. Okay. Chikawaigoro tuka wagosoli tuka bake tukaruaro esengi chulende yokwerieli na ndendo bwate chifamily yabo nimetenta ikasa mangana Gusii afite kwa na so mekorenda ndake oyo Douglas gati yavagani tobata igase sudia mwana brand masese utokonya kunyara kumanya mangana Chigosori akorekanire asobo imekondo mwache muri wiki nyara ko bakegweta litukuliriria Jumapili nigo andake timu ya Chuni Combined FC yare kogania timu ya Gucha Youth FC Chigosori ya FKF Division 2 ensemelia gesava kwa nyali bali na Chigosori ya Chigosori ya chagete buya ikagendera bya kulenda ndake nsemo ya second half ntwaro nsemo ya Chuni Combined FC bakaba batani kujara ko baba konyora red card ya Chigosori yeyu wachio moeli na aro kwa timu ya Guchi tesene konyora red card ne osolenga une derby kare timu ya chibiri kwa kwa bachikomerana na kulenda chiteka chirichio moeli pit kwa randa ke timu ya Chuni Combined gekwegwe penalty kulenda semo ya Guchi Youth FC tinyali tukoba ke goisaneka no kona chokukwa referee banyara kwa bakwamererio kona chokuo kolende penalty tichikoba gewakwa asikiri batete unandake Chigosori yeyu nigo ya gosoretigu asichiteka chitana merongene neta no mona sesemeri ya kabere ye Chigosori yeyu asibaru chandake referee ya bwato bwanchereri Chigosori ni mata batubata se studio iga mbatakonya goto solvonsi na Chigosori ingi ya kolekana kere moiguru Chigosori yeta ndi chitaka chiri mwakaneti inki ubande gokora uno Chigosori bune team kondetora rachivicha kurua Chigosori yeyu gati ya Chuni Combined FC na Gucha Youth Gucha T Masese kuna kata vijana wa Chuni Combined Soldier Boys muita Korea Bayford anapiga juju pale goalkeeper Duncan Omosh anasema tuliza wanaanza kuwa kwa kijana Maraba Costa panda pale pembezoni kushoto kumtafuta kijana huyu Matunda Pius wanakataa vijana hawa wa Chuni Combined anake chonche bicha korwa sege tikeri kya sawa se chite mu chance bere take bana masese kwa biro Chigosori
engikirora tebigoro ya such kind of instance will happen as someone like enjoy football is a game of possibilities and anything can happen. Mugente tana ina magosa manene onye ni kumanenga egemu ya nyarite kuchesu echintache chabe chiko nyara gwetani singe njige metakera kuchesu a specific time yere ya FIFA 45 minutes and plus some added time according to injuries chanyare kwa pena say game igonye game ya nyarite gwetani chinsejo minute nga photo visual yaringa so mupiro photo visual ya nyato take step kwa kiri faringa game ya nyare gwetani chinsa kulingana na injibondo nyara kwatebonye umane game ya tani chinsa abanya tu kiribunge game yanyare kwa extra time itawatakire koba they were right but onye yare ngiboigo aina magosa mana singenjo me period to nyara kwa kaga rokali konyoranga no security teyo igono there's no security yere fari konyora sometimes teri approved na abandu nyara ko sora na igonyorenga kwa nyare goitwa igente kitanga ntonyara gutwara discipline igente kitanya sumupira na mupira onyara ko tiwo gendere wesabanyara ko krema ngo ekochi amugete genda se photo bishi mubuli naki mupira to jaka chinsa gete chiriga ngia ko mupira gendere temba kaboniga inde kurukuruga banyara ko nyore feedback onye bachi that channel inde bintamanye from my end then a step netakere oteki wa SHT mwesere farie nabo igo kumanyikana ngana ndikiningero kiento kole kana singe squeeze anote baranga mpesa nerora samana imipira mune Kunda ndake ari machondi riandake ni matikora nake ombekirigia FIFA testing boy tore Chigosori ntuma itamana gra kolekanira ndake whatever referee nere official timekeeper asegosori enda yosipi nutwara chese choro chiasukire konde referee nere right na toro chance media Afcon referee ukurte gosori chiteka 85 korende ama chibu ya gosori no kora chakuria ruete chikadi aruete nchi aterete buna chia renge na kere step FKF gosifa irete getambo kero CAF irete getambo kero nere EAGT sere fali bueka as an individual kone decisions chia meja veze media segeti chara kwa chikotinena ndakaya nakiro chikara kuri ngane ye kwanyare kwa kumanyanka yeruete nkai erochi ayebirengere bya ombiribi ebirengere bya ne wetera n'umupira na tuwakire na experience a decision here referee is final. Now you will 100 and plus. You see even team league chin and chi work konyo referee go extend time because in corollary the situation here is time mo work maybe ni mutete ko potesa chinsa singe jumutete maybe a draw you are even away or home. That's part of play. A coach yane nachete tingo mwe ko Rashid and the final whistle nero ukomana kwa wili usakuwa losing. So referee is always right with the referee ya unako. So na ndele to chesa mwe chikadi a red card is part of mupira because a red card yeli una ba ruete ya bwate maybe a decision ya referee na kurwana is part of indiscipline ya team. Maybe onye mwakani nainde onye mole indiscipline na moko reach point. That's how FKF ya squeeze iko beef. Doranda ke abunaba watento wata igase chukone dorana kenana kensemeria FKF Leagues and Competitions Committee into the Sports Dispute Tribunal SDT ngira girenga ne yuaso wo ibanda ke kurende doranda ke oseti mi chuni combined FC nyare ko bage ko gu chi point 3 ne chigori bere wetera secretary tebe buna na abandonment ya gosori ase gosori yeyu gose ingikelikira ireru ase match com ase effort official ase gosori yeyu chi match com na ndake chi linesman baisa ko mbato keneri mojoriro gwetani chi tagikachiri chigane iri ndake onye mbabwate sababu chi saine kurunda inamangana rengete abi nabikora abasamangane Chigosori kurenda omwali oje kerebya beire ebigoto kwa nzwensi buna abagosori komanyama chi komono sinje kere igintu giakobereire nalio gwe somi mona kumanya ndake asentunde abwati to yorali mochoriri aba no muteneri eba no mogosori osabe no mubwatani o timu enda skondo mwancho monigiri ayunali arengete ensemeria FKF Division 2 une ligi erase etenere na kyobekergia Football Kenya Federation kuro mwancho monite kwanda ensemeria National Super League NSL nero second tier league asense ya Kenya na league ya National Super League ya gendere kubwata inza sema na timu ya Shabana FC na Murang'a Seal cyara kana ko bachikongusana sana karanda ko mweri ari mura korebuna na mbeyemo ase eligie yanda ke gendrete kwenda korende asichosoli cyabwango igaye gosoli apango igaye timu ya Murang'a Seal pare gosoli amune timu ya Kisumu All Stars
ndwarora etimu ya Murang'a Seal kubwe gosori eji na ase wiki etanyara kobata gosoa etimu ya Shabana FC yanyara kwandya gosori ya away bare gosora mone timu ya Viga United na bakanya kwa bakonye kore timu ya Viga United obu bwaye obonene mono sana ase ntunde yesizuni etore chigori sano nemo ase bosa abwa ase timu ya Shabana FC nyorere ditanya goal difference yenene chi point chinyinge na kogosaba ameneri bande singenjo mate brani orore opponent yekuito mondo ni sano nemo aito yonde inyebu na etimu gete tuchigori nyase yeme wiki abande bakobwa na kirate bigoro ya character Shabana ya orkia sama tukabwango iga NSL. Igente kitangani what I can say kura sende mondo tete kuri cover say Shabana ne coach Sami Okot. That man I guess ngonyare kolete difference Shabana itagwate kurumaega na ande guikanya rekoranga nare sama omuntu re tactical singenchi njere squeeze Shabana guchieza na njere konyara konyora bugui sometimes ne guikayara yara lose njere getera convincing but morning Shabana yare koroki consistency as compared na Shabana to maete kurumaega muna rut kuri ya nkuri na renge mambie TV na nkora mangana ya urigi na ngufuatilia story ya urigi one of the father of the urigi oyore woniga Belgium njera chitaka chaka soma itirio then they after kana soma itirio chaka kuchezera Shabana was a very tough team bakaya cheste convention cups onongolengelinga if that one will go na eva nya to sport to reek from the school bakanya kole to reek ro rikari itirio high school oriya kanyara kuchezera Shabana uchagete mune goalkeeper kinda kwa mune striker paka kajanya kuchezera international levels ono the team right now again tongolengelinga again nebwato bumo na ande njira nyare kunyara we compile no njira banyara gukora practice yabo korokananga there is some direction ya team na banyara kugendera it means ngano ne range babwate no korokana simuranga ne range renge consistency yabo ni ganere very good if we continue this way team nyara korogo kong as a national super league. Nyorobna Shabana etara gosori na Viga United wiki yara kobake gweta nigo ya gosori mone timu ya Mombasa Elite asegeti kya Gusii Stadium ne gosori ya gosori tegwa matukavere aseri tukulitanya kanda makalia ya masemo ya first half na semeri ya second half etimu ya Shabana kamenda chigoli chinda ivere gwetera somo gosori Vincent Nyabuto amona Peter Ogechi andage se timu ya Shabana ya bwete 3-1 ya gosori ya na Mombasa Elite kwenda kuchimaye kwa ndio va siriri ya gosori vale gosori na Kisumu All Stars ya masevosa Shabana ni tunde tu anyarorage kwenda close to 10 games area unbeaten kama kwa kubwatu kwenye kwa ke kuikuru no wato kwege nanda ke ntunde it's Shabana time. Mr. Ndemo yaorokirie saini ya Shabana goswe Premier League ye ya very automatic because sekero kuli vijana baanzire kuchituma even me am a player utamani ngakire Shabana because ni home team karo kanyarangwa kire team yesiko tiniko feel comfortable yani okay so there's a time na nilikuwa nakibira Black Stars kandi nganyora ai na ndio ni Shabana lakini ende katoka na aliyesini mbata ito huduma yani bono lende Shabana engakia bono nereji and then they have shown bono rochi nonye top scorers awana bairiro bana ubatanga ini mpito Gage Vincent Nyabuto is number 2 abwire na that guy from by 2 goals abwata 10 ule abwata 12 Ogechi abwata 9 so you see scoring is all about ukonye team alright now I've seen defense line is very packed but it will conceive mata kubeka chigori sana yamo away against nil it means it gives a lot of picture nga Shabana they are well egasbal nothing else nandi ndo kende to sawa even no nyomo fato to we county governor Simbarati abwate etimu ya anye fans in keigo linde evijana be motivated ebara ko mupira nani bataliko ate ebara ko mupira bataliko boy makaje na Shabana the glamour boy story bobe ali tukoli ankyo Shabana bwate gosoriende asegeti kya Gusii Stadium gochakira chinsa isano na isatu
isano na isato mwancho murigereri onyare koba goikire esegeti mapeme senjo embure abeire nyinga sorongo rwa Gusii nakia rusuri guru chinsa kianda goikachine isano na isato ase timu ya Shabana FC nanyare koba gekogenia timu ya Mara Sugar sekemeno kia National Super League egeti kia Gusii Stadium nyara bune nsemeri ya First League niyo sole yanya ndikoba kwenda makali nsemeri ya Awendo Green Stadium litkolia nkyo Mr Brian yagosolie gati ya Shabana na Mara tore Mara nero ke gweto sana ama tukabwa ngoiga nakyo volito kyo konyea na kingosori kyo expect kora litkolia nkyo ende getani kurase website ito ya muna fan page ya Facebook tari ndio twarosie turungi ntonye tene sukari Bueno, agora sukari ada sukari ya company ya Mara turungi njenguli kinde KDF okay bono mupira mambi no tukaregetia so bonge rende gushabikia timu ite gitangani na ngonge nona se amana fans bukanyare kokora Shabana nyare gutwara mutisha na uchezo mupira obuya na ndino tukare mambi no tukubashyo ngana tukare yango nyare kana sometimes with ticket no esuki igora kase nyitunyara gusuki timu ite igorake nona abantu bari bakanyara complain tumete ngo njumi nere nkong lakini at least nga tochi isegetia so bonge nyare go boost Shabana mno mitata vile fans zingenjo na chi ya muhimu sana sinja ndo bara waje timu ile wate family anyamba ko nyara something to motivate them they cannot come to the team means singa wikabaga ndi bali gasi bachiko kora ni batiye kwa kumupira ayo mbaranda zoezi iko bono ntoji mambi ngende tano ngo teje pa abantu baitu bari Gusii abantu baitu baranyare guikase geti ya Shabana waiki ya Kisii Stadium please munyare gocha so bonge inde timu yenyare konyora chibesa bese yage ngenyare gutokonye tugenda gutwara mogoko tubwatenga nguita bari timu iko mambi nimbane tengo mupira ngonyo ngwa katoro mpira romya na ndi no bumane ngaki onyara tore konyora bubuya city tukulia mambi chemo cho rivolia ne randake kwanya wika Gusii Stadium otebeke no ntura ika Gusii Stadium mwancho morigeri litukulia nkyo elinega kiriko kuchara chikolina chikwenda bosongo linega limbaka bosongo kuika bosongo ikigwa stage kurwa stage na boko bwate pigipigi ya 50 iga oikigwa segeti kia Gusii Stadium osera boko tarangora taliare otare ngora mpaka se ensemeri ya Gusii Stadium eno ile tuese town gati onyare ko soime geita chezo kurune emia ya moyoka kujara kwenda ensemeri ya regular kusonyare kuruchi mibere kunyara kwenda ensemeri ya VIP onyare kwari kuna wasirire chitibu cheto kurora wango rwa Gusii mona se timu ya Shabana FC kone totera se league ya National Super League tara dare timu ya Gusii FC ke gokori buya chigosori chiaye chia bwango iga korende ingake anyara ko bage kwenda ensemeri ya sabari ya Mombasa Gose Coast tebe tingi ya Astrid Korea chuma tatu banya kwa bago ikorwa mune timu ya Mombasa Elite ya sori ya wona ende ya bwangu ganera na bakanya kwa bago Syrian ensemeri ya Coast na antara se metandao andake bagende sabari okoirana ekanyara kobege tiro sana se timu ya GFC kurana sorongo rwa Gusii ngana ya kwaneru na kuikeru mono bakongwa se emetandao na kia buno yako sole to ya ikeire na kikonya kada timu chiaba iga akobo magosori kwa gosore ligore ya Gusii FC taninge wote abegore ngane I think alikale Mr. Ndemona kuana igore ya challenges ya funding a team abantu bali barase team their parents bataite bakanu intiketanga montata igoteti is no performance bono aba murabali wakera Gusii I was there life style yero till somehow conducive because omuntu was sponsor team it's very hard kwenye umuntu wa sponsor team daktari yes okonyo ile kama remea saa nyingine but they are trying aba muraba irule because by now table kale namba isatu bari asingi njo yugwetuma bono challenges ya kurende maybe transporting nere ko ben ko se NSR ko na Mombasa na kuirana in fact na boko tumeka chibesa fare yoka na yani transport yoka na boko tumeka more than 100,000 yo traffic andage traffic upkeep yaba koza na nage babero rokuru ba travel around on Saturday weeklit kule chubese chwa Chigosori ibere so challenge no kurira gawo na fatigue yaba koso maybe umato usafiri mupira kuna lero wake mambi takiro safiri yali bono konyora sponsorship ikuchibeza late yaleta yagera bali kitambo babwe kali mbali fresh ero takera allowance chinsa ko vera ogutumuka relax halafu mawa kumupira
Ndaka brand imete kando nete mya Gusii timu chipate mechando ne chinyinge mono sana tenjo tali timu nyinge sense ya Kenya chibwata chi sponsorship chibwate ne chinke mono sana igoro ya ucha none kiwara nyale kwa uku umechando wono kwa tawadhamini Uka timu chinyara kuligia abantu bakonyara guchi sponsor in a way nandi kintu kindi yakabire muchando kwaera ne tukena na kuligira ni magana ibiti bito tunyara gutwa ibiti bire bya tunyara kwendi kare y'abantu banyara kwanje umupira bacegeti barigire imipira yito tunyara gwaka kivese cyabanyara kurunke ngena bonya cyasukira ikitimu igo ntubate challenge ngite kitani biti mbiyo ndubate ibiti tubwate montaje ate negeti to mote ya kwebesa tekunyara kananyara kwa besa kurwa somo fuko akinyo le biti serikali anyara ku invest muna the area government yango te bangoro si 10,000 stadiums zitwa stadium wone stadium weji chia bete build up at least muna Gusii stadium nyana ndi stadium ene rasigete wono konyoranga at least no bantu tonyara ko motivated tonyara ko chisto konya guikaransa no tusabe besa na umonta konyara ko kwa boost de mangana fund levels nyara chia bere igoro na we go sponsorship banyara go message team banyara go boost team ejiri ndi na team nyara ko gendera Nyarapuna nere ya Gusii ya Gusii FC nigera nyara ko bari tukulia Jumatatu asegeti kia Gusii Stadium ntoranda kena kieti bimaga konyara gusiri Chigosori vere chiabwango iga konyara gwetera mekongwense meri ya coast kurana rongorwa Gusii akibara nyare kwe rebuild inse ya matukatatu na konyara koranti mkitora nyakora rese ya Gusii tukulia Jumatatu ngake Gusii FC nyara ko bage Gusii mea National Super League mwenye wesa wane ndo mutimo komokigo tukoirana toria mangana ngete enkoyo ya Europe na manga kurekanire sana ligi ya English Premier League wagateva muntu gitu ikire ise ntamanya ni ngoyo mutimo komoke yonkwira natule Ndizi TV Obwansu Bwomugusii Kisii mat mega ne dukene ne yobonchoreria ekonia ebinto au Ai tata kure binto kume bite birasiga Tubwate binto bya electronics buna chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, TV sets, chi generator, chi microwave, chi ufas ne chinde chonsi. Baba, TV ngoria. Bora nge TV man. Tu ngai kwa. Mzee nusiza. TV ye. TV ta kita nene na aligire iri paka na biru muko. Kai. Ngoro kire gento. Iya TV nero. Digital. Tubwate birogo net mesa cha dining, chi sofa sets, TV stands, ebitanda, coffee tables ne birogo bya bisi. Ebirarero buna emeito yebirengo ao, chi duvet, amarangeti, chi net chiogotanga chiumbu ndubwate. Kai. Eko. Aye. Jadi jome tako tika mocha beri bedroom kirara na sitting room mara moja makora ni chianga nchiro chia latest design echiabana abasibati nabo igo abasacha bona ango surprise mocha beri yange ngiye ya maskani ini yako tengera nyumba gari kitori nyumba ya moko ni trace ay omudia yenje ngoira gaki nyembekera no matambo aba biza bangonza kera kaibale baba mbeka nge bitebwa ngwangu nani liko nanyo release bono muito yo kumbe ebito no bire ma ebito muito nyorenge bono Kisii matimega bono ngoliye buku aba biza baje komita abura goro matembega ribagari yo kwegeka kigari ndiro rigare nabo igo oburendi boisaine nigo togotoka imeo mochio Kisii epare nene ya Kisii Kisumu barabare na magacho akwanza Inju Kisii matimega ga mugore bitebira isibobe laro ko twane mukane gake the only man saver in town kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited
nigo babwate chitairi chokwaranse ase nyumba yao nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobekwa isiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paint no chire mbabwate chiboard buna chips and boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mwanje mwerembi ya mwana kubwatia mangana ye Chigosori Na Ndizi TV twende bwango bwangase semeri ya English Premier Expertora Chigosori ase ubugatagativu wiki ye Chigosori nyara koba chikoro kianda kaye ligero chigochi ningorange na goika ningorange na gosoa ime ya Europa gosoa ime ya UEFA Champions League nagati yabo nasenga kie timu ya Everton yale kwarigania timu ya Newcastle na ase Gosori ya Unigo Newcastle the Magpies bagandaire koroki obumanyibwa